mewo wakithirikie na ngulu mbingi so ela yu principal wa manie kana mabisi menda obebia school au mahalo kana metuke wakati ya mukegala maisha masio mwazomara kidito mwamina school kaba kwambizia maisha ne kunia ya muno no thesa umina maisha ne kunia ya sukali yuzo the principle masika yu wa three yu kaba kwambizia maisha ne kunia ya munyo no yeso umina ne kunia kokubi atu ya twambe kumisia kungangana kutu ungangana twiba school nigenda inde with the twamina school ende maundo makethe wa mela isi lakini yu saingi maisha ni manzane azia saingi maisha ni manzane azia nikulia what is life yo maisha ni chao maisha me formula kana ende wele kwikala maisha la magu utona peo gendo kinena wanando okay we katika marriage kana we katika mutwano wona ndwala single alama mabate katika mutwano meno tano haya we single kana ote mutwaye kana otatwanite wona na mwala me katika mutwano na mumaile maisha masio haya ngale kwenu ingi wende na ungangana na kuboya ngai ukwate wea ngale kwenu ingi utewa mundu unge nake wa urisainiye asia ninakola uya wa mukulia itumi haikuya uyozu nomba takwira nina time na family yakwa uyozu ndio kwata my own free time ku kabanga kuloya ngakwatia maondo wangi so you gulia so what is life maisha ni chao maisha maile kwithia maili hata aya nisoma story ingeba madam ndo takisio waibinda inginena mukamba mjanja wala wa umasia demands aya zayalawe mundume na noenda uspenda night nake wele 10 ndezi ngilimana muonza kendo cha muthembozu madam muzu nezi otwa na atwa na mutwano munene kana harusi nene kwanza enai publicized eto amanzi wa Kibera anatwa iwe 2 weeks ago si mwaile metuku na yu iyo kome laba obo makana ne matanise na mume etina wazi mwaile etina wazi mwaile katika marriage ne matanise na chao na mume now you mami notanisia mume andiko kino katika social media platforms yake azeno decide kuteka break kidogo from marriage likana ne after 2 weeks itina wazimu ile azeno decide kwamba kubebanze bengi nzawa mutwano noziokie mtaa wake kuigaleweka na inde ambio tandu yu itina wa mutwano ikidya kana ni wethe wa nebinda lihani uku manola mutwana muikasembe arusi muikasembe kusya aziro sya muthembozu aya na golona mutwa ito kwito bidandele nake okatika miranda nake atalama tatwanite aume ambe yake na muno mena ndo namba kutwana kindu kilando na kutebenikana ika kindu cha maana na maisha magu sai we single sai utanamba utwana lezo muba katika life katika maisha katika zindu hisyo ombe pawe manda wea utile mundu ngino ukolile wea pa we to uliota na ndoto ya kunene ile ni kutwana kana kutwawa baada agabe ungeumie mutwanone so what is the lesson this someone chao hizo mone nikitha pilo tekata kwa ina utawala wanenga wa ni nyake twa maundo kabola na mwisho weke uso bikapala wenda akwithe awe so hizo mone palawe oyu tata undu utonya
ubatwikilie withie wibo we comfortable pala we oyu status ila we oyu stage ila we oyu situation ila we oyu tata undu utonya withie wibo we comfortable undu we itha yubaya ukwenda uthi peolo nake ukusemba kuma boy haya pana ukwenda kuma nake peolo ukwenda usioka boy. So what is life? Maisha ni jao na maisha menda hata ukatika life ino kana katika maisha no twithe ana mawendi tofauti twithe ana mawendi kibabokani na nduka make a decision ndukoso tuyo watie mundungi nundu maybe wendi wake no ronga kwithea utego wendi wako no imwatie wabi kama uwe utethia kai kindu kicha muthemba uticho ni nenda yo yambe ya regret no icio okay ingitina na ino wazi oka step ingitina katika maisha maku yambe yuko plan hingi kuthinambe so tata undu utona pala uwe pameki kwithia we comfortable pala uwe pameki kwithia we comfortable withia ndu rush kuthi bandu bangi kana kwika maundu angi saa 10 mina utileka katika miongole ya nyanya saa 10 mina utileka katika miongole na nyanya mitambo ni Athiani Fm wase witu hivi nya witu saya kile kile ngune Maasangya na Athiani TBT kana throwback Thursday nyani tawa Bonaventure mutinda betabo ni mutumia wa kikambo la wisika na kuko ya kivisi ya matumbi kutinde to kilangila ni kwatene wa mukieni kwatene ulikile shuguline ni kwetha isa ni oyo ya kulika maundoni na mukamba ni wisika na wa manetu tayanza yako ututasiwa ite namba ubyoba.